يختار مس محمد بن حمو اسقامو خبر الكرمان غلا دينيتي سمدين تنتيجي وزو باش يحضر أفكار التمثال يشغبن سمورس الجزائر. يختار ماس بن حمو خم قدلس مولودات معمار ندى ديال صلى 4 الصباح باش يهضر غاف لهلاك عبد العزيز بوتفليقة تمثال نيغون سيدنسل. De la maladie du président de la République. Le président de la République reste un être humain, reste un père, reste un mari, reste un cadre. C'est une personne qui m'appelle comme nous tous. ناد يعني إلا سموس تعيوز أمي شارد صغير وين راه تيحكمن السيدنسل ديالنا. C'est terminé, il ne reste plus. Bouteflika est le dernier dinosaure de la légitimité politico-révolutionnaire. C'est terminé. Maintenant, on doit passer aux technocrates, on doit passer au savoir, on doit passer à l'élite. باش بن حمو يشكر دطاس تموس القبايل يدينا بلي الساعة 12 قرقزن يغران يسعان القراية علاين ويلاقسن أزروحان الشمن داخل تموس الجزائر أكنا السوضن أين سنن الجزائريين النظام.